Lebuni asoi poleni batangi turuni udani riati marudani udani tenri bali riati masesai tekeriban pule tepas senang boleh turuni bosi si turui mata masino sino kasih papena diku. Oh angin laloi paletu iseleku seludaniku lauri alena matauna mata jen tajengi karibata amoni ada silapa renuna runyaku papojiku rialena degaga pagangkana magina tenabali papojiku rialena udaniku lalang seni udani tendi bali. Wahai saudara Abdurrahman Rizki bin Amir, saya telah wakilkan walinya menikahkan putrinya dengan engkau yang bernama Dina Alfisa Utami binti Badullahi dan Lewa dengan mahar sebuah cincin emas dan seperangkat alat sholat tunai karena Allah. Saya terima nikahnya Dina Alfisa Utami binti Badullahi dan Lewa dengan mahar cincin emas dan seperangkat alat sholat tunai karena Allah. Alhamdulillah. Seni udani tenri bali udaniku lalang seni udani tenri bali.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Mawaddah wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun asy-syakirin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat datang rombongan undangan dari wala haula wala quwwata illa billah. Qala rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang senantiasa memberikan rahmat, karunia dan hidayah kepada yang berbahagia ini. Kita sama-sama diutus ke permukaan dunia ini besar dari tuan rumah, termasuk juga pemangku adat, baik dari pihak calon mempelai perempuan dan juga pihak calon mempelai laki-laki. Dan itulah mungkin yang ingin dibuktikan sampai bapak dan ibu dari baik untuk mempersingkat waktu. Ya, mungkin ada perwakilan dari yang mungkin menjadi kesepakatan awal yang pernah disepakati di antara dua belah pihak itu adalah yang pertama masalah uang panai. Ya, uang panai. Ya, sebesar 60 juta. Iya. Sudah benar itu, Pak? Iya, Sudah benar. Iya. Oke. Tapi yang kami bawa Pak cuma 55. Oh iya. Karena nanti pengantin baru lupa lagi. Ya, Tidak jadi masalah, yang penting sudah menjadi kesepakatan. Iya. Karena biasanya orang bertanya kenapa hanya seperti itu? Ada pembicaraan awal sebelumnya. Ya, kalau memang itu menjadi kesepakatan tidak jadi masalah. Jadi alhamdulillah uang panai sebanyak 60 juta itu dan yang ditunaikan pada kesempatan ini sebesar 55 juta. Jadi nanti akan naik bersama dengan pengantin emas. berbentuk emas. Ada jumlah gramnya? Ya, nanti Pak insya Allah ini paling sedikit 2 gram. Alhamdulillah bukan 1 kilo. Jadi, yang namanya mahar itu ya tidak ada ketentuan. Kalau ada kesepakatan bersama bahwa sekian gram, ya, tapi kalau tidak ada, insya Allah akan ditunaikan. Kemudian ada uang palau kampung, Bu. Ya. Ya, kalau di sini tidak banyak, di 300.000 Ji. Labuk ni esoe boleh ni petangi turun ni udani riati maru dani udani tenri bali riati masesai tekare mana boleh terpaksa boleh turuni bosi si turun wae mata masino sino kasih penediku oh ani laloe
papasangku pun nasalang sedrewatu narapimo ajalanku na tatondramo tubuhku unjuru amuluara urang imami anne pasangku. Ini mau jangan dong. Baca dah. Yo, tengok macam mana ni. Tamat ya. Belum Imam.
وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يهدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون وما يكلمك بعض الدين أليس الله بأحكم الحاكمين لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم لا إله إلا الله والله لا إله إلا الله والله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا نعما حمدا يوفي كتبته لنا وما يهدينا لبديل السماء اللهم اغفر لنا ولوالدينا كما يكون سوقنا رسول الله قرة عين الإمام ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا سبحانك اللهم لنا أبو الخير أبواب السلام أبواب السلام أبواب السلام أبواب الفلاح والبركة أبواب النعمة أبواب الصحة أبواب الرزق أبواب الرزق اللهم عليك لنا ما بين آدم وحواء اللهم عليك لنا يوسف وزليا اللهم عليك لنا كما علمت إبراهيم وزارة اللهم عليك لنا كما علمت إلى محمد صلى الله عليه وسلم هدية الكبرى ربنا تقبل منا إنك أنت السميع ربنا بك حسنة
الفاتحة. تمرهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين. وسلم عليه وسلم
Yang begini kemana? Ya kasih jalan, kasih jalan. Pasti saya tahu aja penduduk. Anak muda palsu itu kan? Saya tuh nih pas kayak dia kemana lawan lalu lawan dari kita rata yang ngatur. Kamera action to. Mana yang kakak iparnya yang satu-satunya ya di bawah ini misalnya jadi bulan depan gratis. Ya tahu menyusul calon bulan depan. Tahu ya kalau pesan. Lagi ya baju. Ini orang. Oh enggak, tolong saya anu. Ayo pesan ke dulu. Sudah kita kan. Oh ya, ada apa weh? Keluarga dari mamanya mana? Nisa Jila mana? Superhero. Yana sudah tahu Yana. Anas tampang. Naik ke sekali. Masa ramburan dia tahu enggak? Ada rambuan. Lagu-lagu nih baca-baca nih. Lagi sapu. Ya, tonton deh. Ya, kapan lagi teh? Mau dilihat? Ayo. Mana kita baca? Goyang di jangan kesini goyang. Oh iya. Bagi gua. Mana kamu? Kalau di dalam barang. Hai kau sih. Aku kira laga kiranya. Calon desa.
Ricapapat rasa nganta niran rangiang perasa rimang kokebo ni panan roang kalomping ritalang kunyi pulaeng ni tongko intang ni belo jamaro buntin naik maki mae ribala na mato antuna iparaka mase niato jenni dan bunting salo anitayang niyang talay ala ni karanuana nampapiri ujumbori ricapapat rasa nganta niran rangiang perasa rimang kokebo ni panan roang kalomping ritalang kunyi pulaeng ni tongko intang ni belo jamaro buntin naik maki mae ribala na mato antuna iparaka mase niato jenni dan bunting salo anitayang niyang talay ala ni karanuana nampapiri ujumbori ricapapat rasa nganta niran rangiang perasa rimang kokebo ni panan roang kalomping ritalang kunyi pulaeng ni tongko intang ni belo jamaro buntin naik maki mae ribala na mato antuna iparaka mase mato antuna iparaka mase si katutui kita pere buting nakisisasa mak mole-mole nasabate namon tupoteran na maloloa buntin ta bunting naik ngasin magimay dae walam kama nyawanu amat risi ane maeri nake nubunomi talasaku nupakama ramutok miatingku sinaku parampea rapangicela take bari tampara tae naton janu bali anne cinnaku
lama di siji hati. Beruku kasumang Bambang riatingku sanra pantongi Bambang ribara pepe Selo tasingai kisi kamasea naya kama nuale anai nakke angapanan parampe kanariolo inakke jinunga